Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banang pencelur bad aimen sem sho yaki samla pule ki bala pas bha ka examen secondary school living certificate bad higher secondary school living certificate kari boy youth federation kalapan long ya ka program kerpang ban pen ko buram ya ki arphel sangut ki samla pule jong kari boy henen kasngi ha ka jingelang ka balapan long ha auditorium hall jong ka nongpo parish Hakane kasngi lapan ko buram kerpang ru ye ki arngut ki samla ki balawan haka kerdan bah khmat e jong ke SSLC bat HSSLC ba kentop ya ka samla la nyau kerpang nongrum kabalayo ya ka kerdan bah phra haka examen SSLC bat usamla Sylvester Shadam ublayo ya ka kerdan bah khendai haka examen HSSLC jong snem arhajar arphoar kabala penlong da ke Meghalaya Board of School Education Ki riu pau khmat ki bawan banya don benta ha kani kasngi ki kentop na do MLA ka nongpo ba Meral Bonds im u parish priest ka nongpo Father Peter Simli u DSP crime ka riboy ba bi dengan u vice president ka FKJGP Sengme kitbok lang nong plang ki nong yalam barem jong ka RBYF lembat ki nong yalam ba menta ba kentop yu ba people thank you president ba lan kupar saukme vice president lembat ki wei de nalor ki khna school bat ki kmi ki pa jongki ki nong hi kai lembat ki khot jongka seng na ki circle bat ki unit ba pher Nakalang ki nong kren hakane kasngi kila kentu ye ki samla pule ki bala pas bha bakane kamdei ka jingkot haka jing em ka jongki Henry bakin shim kum ka jings dang jong ka jingale ha ka jing em ka jongki banya khun naga bantaban poisha ka thong bat bakum ki samla ki dei ban long ki bas ngauren ki ba minute top ha ka jing puli bakin poisha ki clear lum jong ka jing jom ha ka ni ka ju kasngi ka seng kalapan ko buram ru yasan wut kinong nya ambulance jong ka seng ki bala shakri med bat mensiam ya ka jat ben riu Kamtam haka por jong ka jing khangdam naga khlam ko bet khat khandai hakini kisnem ki bala let no Manut ban ong baka riboy bagi ke jungi hai tinggal ti hai isu tiba hanto ka RBF kalau pasti penyada nakmat kini ki nong yalam ki baladan dengan suwa idon ki lang bagi mentah ni idon ki bong sumla ban poyo Kilaran wala ka jong bujing no sinya. But keseng RBF nadu wala sen ye ka pat hadu tanta ada inyo ye ki kam mo ha ki bagani keseng gelale kapor kana mai la. Umbai chairman ko laong kapor kalaya ngam kan sistem tan. Kamtan ki awoi jumi mo ta nadu mene la shop ala slam mani kapor kala jangan ta ta Tendre ini tak pelak pelukor. Ia kena kejengkeran juga kena kepuar marban kepuar. Dia nak kenal kena kepuar apa iyo yang kena kelak banyak jumlah. Nak benda kena kejengkemu kawan dan cuma. Penanya sim yang ini pun sama. Ini ikut sama juga ini idon langki nabukai ini bersebut itu. Besar idon kibar syukur terima kasih. Sedang di bawah suku itu kasih yang sekeren sedikit ada sudah ada English kat mana Jadi di dokumen berkaitan dengan kasih nama dirangkap dalam di bagi pun kumka secondary untuk kasih di bentuk ada dokumen ada isi di konstitusi dan reason kita tiba lima lagi dan perlu di bawah suku ini apa dikeren hari jumlah ni. But akan dikasih naga benda di samla di bagi jongi di belampoi aku nyumpul aduh jadi dekeran begitu. Hamtam di armu di belah benda kurang ham terbang di belawan sekarang. Persentage kejuti. Tristom naga benda kalau itu. You will be making your life. And you have heard all the rewards that on the way to you. This is the first and the huge steps in the future. And believe me, I can't wait to see that you will become one of the successful person in the future. And I wish at that point of time,
you can come back here, visit your campus, and then share your news and your hard-earned knowledge to the students who are actually about to start from here. Lively. Peningkong kajian Pakistan. Kabalai kajitip yang karti ka ustur deka workshop. Kabalai dari kajin bunri. Kesuatu telah benta akan teknik bilang nama kini di sen penduduk Rom balik ini ka benta keputusan tam jauh kalau beri bunri jauh kajian bunri. Agar berjaya. Dengan air kecil semua kopi, dengan air kecil kekok, yang bi, inong yalam, kita lagi jinai, yang kena banyak jauh berjaya umriu, jongi pada berjaya umriu, wah, jauh berjaya, memang ni jauh berjaya berjaya umriu, wah, jenang itu besar, kayak intip kita culture, bah, macam Naso mulai kembali gerbang ini pergi ke sama. Jom ni kadang makatan riboi kepada lingkungan jompi. Yo yang ni keski gerbang. Naso tenang tampil. Kalau anu berikut kurang yang ini sama kurang apa sangat. Kiboyo kita topar ni kadang berkhidmat harga jingkuli jompi. Sibuk nampak gerai kimia terjadi. Pilih mubi sama kiban sandor garawai dan isma. Nyimlei papan kutak hata. Naso bergentu ibi nomor ngiir menjok jok kecingnya pak kecingnya haki bor bilang di sekolah macam ngaju kerma ngaju geli perlu ngomong bila pengkret lagi kaisa kacuba bagi ayam ni masih pengkret di tangkat pas keperlu mengawan perhak ngomong orang yang pengen kret kok tangkat pas balai rugi pengen mam yang aja tangkat kerang dei wahdu Wanda sang kalau berniang kemana ni hamil sahabat. Nyaman hui cikgu, bakum ni sama ikan syak pukul kurang maling ski ke pemerintah. Naso badong bakam ni kamdai ski ke bakut jom cikgu hendak ski ke Pakistan cikgu le cikgu berjupi man sandor Malaysia.